pada larikan. Dul. Sing iya apa sing kae nyeluk? Gede mrene dul. Sing kae iya. Iya, iya Bang. Iya kok dikir. Iya. Mam dul. Mam. Mam. Wong aku sing wis suwe durung gawe sega. Pencot dul. Hah? Mam. Pencot. Ninyong baru dia suku. Nak Mahmud dikenen kowe nembe teko. Dul. Hah? Mimi dul. Mimi. Mimi lengger. Oh iya cak. Iya, ngajawahnya Mimi lengger. Main kayongan dul. Arab. Arab minum. Minum. Ya ngene, anggar minum kae. Ya. Ya. Wis siji minum. Minum. Ya, tak minumi. Kan cilik biasa jadi podcast dul. Ya pinter ditutupi. Oh iya. Iya. Oh, ya. Ya. Oh, sekendul. Ah. Kayak cilik ketawani dul. Kok disit nyong pangone tek nunggu disit sa. Apa aku pengen minum? Mau banget migi usah. Wah, ngarit lah. Iya. Dul. Iya. Mam. Mah. Alah, kamu yakin. Dul. Ki nyambut gawe nang ndi dul? Nyambut gawe nang desa Gemelem. Gemelem Wetan. Nang dalu wis apa ki dul? Nang omet Tir Mahmud. Sing bener dul. Hah? Sing bener. Iya Mahmud. Mahmud. Mahmud angel kok. Aku. Kene acarane ki apa dul? Acarane ki apa? Acarane cara kaki pendul ki nyepiti. Oh. Akhir wong madan tembung mendarat hitanan. Oh, hitan. Iya. Hitane kuwi kapan dul? Jere-jerene sih mengko sore. Urung sunat dul. Urung. Oh ya moga-moga bahaya dul. Mokone kuwi sunat ki sing cepet mari. Iya moga-moga sing cepet mari. Iya. Mengko dadi bocah sing saleh. Amin. Iya, mbek bekti. Yo. Iya, mari wong tua sekeloron. Kaya Amin. gua. Bening pinter dul. Sah, anu ora pamer. Kaya pak. Anu gede kalau nama bugel. Apa ya? Iya. Oh. Iya, iya. Sing patuh karo agama karo negara. Wong tua pokok kaya gua. Kok tayang? Oh, tayang. Langsung bedul. Ya, ayo nyong seno apa-apa gelem. Kecot mam dingin dul. Iya. Iya depannya apa mengkok kerja disit. Ya kerja di situ lihat Iya. kan kerja. Seneng temen kaki miran dok balik. Udah. Kayak siji ditawani dul, dia kayak meneng bae. Arab. Apa? Mimi,
jaluk bini. Mimi apa Dul? Pop es. Yang mana tuku? Ya, namanya di duit. Ayo. Masa tergodongan ya Dul? Iya, agar suka. Ayo, aja sesuai aja. Recik-recik ya Kang. Ayo, tarik. Udah. Urusan dekatan kena. Yuk. Iya Dul. Iya. Dul. Iya. Langsung mau Dul. Langsung dipani. Iya sedikit kewang. Yo. Oh. Ke. Dene ngono umpan panur gedang lah mut. Dah. Bini pesen inyong. Oh niku panu promosi. Iya. Kan promosi nek gue. Iya aku dene angger nanggap inyong anak gedange abon. Iya sepek. Iya gue bati lek kae gue tukang sensok. Iya lebih aneh. Iya.